Jeste li ikada sumnjali da prijatelj nije bio iskren? Može li se iza njihovog prijateljskog osmijeha skrivati manje autentična namjera? Ako je tako, niste sami. Lažna prijateljstva mogu biti teška za prepoznati u početku, ali postoje specifični znakovi koji nam mogu pomoći da ih identifikujemo. Danas istražujemo duboko ličnu temu za mnoge od nas, lažna prijateljstva. U ovom videu ćemo ispitati 5 glavnih znakova lažnih prijateljstava zasnovanih na principima psihologije i posmatranja ponašanja. Prelazimo preko uobičajenih znakova da bismo predstavili najjasnije tragove iz psiholoških studija koje vam mogu pomoći da identifikujete toksična prijateljstva. Ovi indikatori mogu biti iznenađujući, ali su ključni za zaštitu vašeg emocionalnog blagostanja. Prije nego što počnemo, obavezno se pretplatite na kanal kako ne biste propustili naše nadolazeće videozapise o ličnom i duhovnom rastu. Pripremite se da otkrijete početne znakove lažnog prijatelja i zaštitite se od onih koji ne zaslužuju vašu naklonost i povjerenje. Zaronimo. Nedostatak emocionalne reciprociteta. Suptilan, ali moćan znak lažnog prijateljstva je nedostatak emocionalne reciprociteta. U iskrenom prijateljstvu oba pojedinca trebaju osjećati slobodu da dijele svoje osjećaje i podržavaju jedno drugo. Prema studiji, zdravi odnosi cvjetaju na uravnoteženoj razmjeni emocija s uzajamnim davanjem i primanjem. Ako primijetite da vaš prijatelj nikada ne dijeli svoje osjećaje ili izbjegava razgovore o emocionalno dubokim temama, to bi moglo ukazivati da je veza površna i jednostrana. Drugim riječima, možda ne traže duboku i iskrenu vezu, već održavaju prikladan odnos. Ova emocionalna neravnoteža sugerira da vaša veza možda nedostaje prave emocionalne intimnosti, zadovoljavajući se površnim izgledom. Instrumentalno korištenje prijateljstva. Istraživanje univerziteta otkrilo je da pojedinci s manipulativnim sklonostima često vide prijateljstva kao alate za postizanje svojih ciljeva. To znači da umjesto da vide prijateljstvo kao uzajamnu i ljubavnu vezu, ovi pojedinci ga koriste da dobiju ono što žele. Ako vaš prijatelj kontaktira vas samo kada mu treba usluga ili nešto specifično i ne pokazuje interes za provođenje vremena s vama bez određenog razloga, vjerovatno iskorištava vaše prijateljstvo za ličnu korist. Njihov interes za vas je ograničen na ono što možete učiniti za njih, umjesto na stvarnu želju za dijeljenjem iskustava i trenutaka zajedno. Ovo ponašanje otkriva da prijateljstvo nije zasnovano na iskrenoj vezi, već na oportunističkoj eksploataciji odnosa. Skrivena zavist. Studije sa univerziteta identificirala je skrivenu zavist kao ključni faktor u toksičnim prijateljstvima. Ovaj oblik zavisti može se manifestirati kroz suptilna i pasivno-agresivna ponašanja. Na primjer, lažni prijatelj može davati komentare koji umanjuju vaše uspjehe ili iznenada ističu vaše mane na sarkastičan način. Ove pasivno-agresivne primjedbe mogu se isprva činiti bezazlenim ili duhovitim, ali s vremenom mogu imati korozivni učinak na vaše samopouzdanje. Stalno umanjivanje vaših postignuća i negativan ton mogu izazvati osjećaj nesigurnosti i samoprezira. Ovo ponašanje ne samo da iskrivljuje vašu samopercepciju, već i pogoršava kvalitetu veze, pretvarajući ono što bi moglo biti pozitivno prijateljstvo u izvor stresa i sumnje. Sebično ponašanje. Prema studijima, lažni prijatelji često neprestano pričaju o sebi, bez pokazivanja interesa za vaš život. Ovo ponašanje je jasan indikator narcizma, gdje je osoba prvenstveno egocentrična i vidi druge isključivo kao publiku za svoje priče i uspjehe. Ako primijetite da vaš prijatelj uvijek dominira razgovorom, stalno se fokusirajući na svoje probleme, postignuća i iskustva, bez ikada pitajući o vašem blagostanju ili onome što se događa u vašem životu, to ukazuje na neuravnotežen odnos. Ova vrsta prijateljstva nedostaje reciprociteta i može vas učiniti nevidljivim i nepriznatim. Narcizam lažnog prijatelja može spriječiti razvoj autentične i značajne veze, pretvarajući prijateljstvo u jednostrani odnos gdje su vaše potrebe i osjećaji zanemareni. Nedostatak empatije. Pojedinci s niskom empatijom održavaju površne i nezadovoljavajuće međuljudske odnose.
Empatija, koja uključuje razumijevanje i dijeljenje tuđih osjećaja, ključna je za izgradnju dubokih i značajnih veza. Ako primijetite da vaš prijatelj ima problema s razumijevanjem ili pokazivanjem interesa za vaše emocije i iskustva, to može ukazivati na njihovu nesposobnost da vam pruže emocionalnu podršku koja vam je potrebna. Na primjer, u trenucima dijeljenja nečeg važnog ili teškog, empatičan prijatelj odgovara s razumijevanjem i podrškom. Suprotno tome, prijatelj kojem nedostaje empatije može minimizirati vaše osjećaje, skrenuti razgovor ili reagirati neosjetljivo. Ovaj nedostatak može dovesti do osjećaja izolacije i frustracije, čineći da se osjećate ignorisano i podcijenjeno. U pravom prijateljstvu obje strane podržavaju jedna drugu, ali bez empatije ova podrška postaje nemoguća. Prepoznavanje ovog znaka također vam može pomoći da identifikujete prijateljstva koja ne ispunjavaju vaše emocionalne potrebe i potražite autentičnije i ispunjavajuće veze za vaš um i dušu. Jeste li ikada primijetili neki od ovih znakova u svojim prijateljstvima? Jeste li uspjeli na vrijeme prepoznati lažnog prijatelja? Podijelite svoja iskustva u komentarima ispod. Prepoznavanje ovih znakova zasnovanih na psihološkim istraživanjima može vam pomoći da prepoznate i distancirate se od lažnih prijateljstava, štiteći tako svoje emocionalno blagostanje. Zapamtite, kvalitet vaših prijateljstava je važniji od njihove količine. Okružite se ljudima koji vas istinski cijene i obogaćuju vaš život i dušu. Hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja. Ako vam je bio koristan, molimo vas da razmislite o tome da lajkujete i pretplatite se na kanal za više sadržaja poput ovog. Također, podijelite ga s bilo kim za koga mislite da bi mu mogao pomoći. Vidimo se u sljedećem videu.